Kaknam State Youth Wing kakak arterik nailar arajar arpusan kelil ya kendo igitra juga petrol pom hegithan ke sorsilong ban kentu neki bagi dibensi gabai nong trek at kum ke notification ke balapen mi ke sorkar hakashitrik uyayong arajar arpusan. Habakran gila patai kubor uba Joseph Pengrop nong ilam kaknam State Youth Wing uleto baga kanam kayo igijing ujor nagi bubun ki breu ke baterai ki petrol pom. Bawal lagi di kinong tray ke baterai di post namru unde ke jinsi ki kelong tang Ndreu hajar tengka shibenai ke blok kodor ke beritam hagi por ki bamenta ke bobo jege iki ban besai lagi yang gisem. Uba Joseph Pengrop leto penapil yang terat sorkar jelah ke sitrik uyayong arajar arpusan kelepen mi yak notification nalo ke jinsio ya kinong tray bela. Mereka belengo akan jelah kelong bahlor ke jinsio ke pisak blok ndreu hajar tengka. Tak ke bakadau bagi petrol pom gidai ki bisnes ki bahir. Uli itu bakat hadu mentahi ke jingjurup ke kenam kalap babar ke petrol pom kim siu ginong tray ke dor ke beri benyo kumta ke kenam kadawa bagi petrol pom ke diban buat ki kenon an balada kim buat ke kenam kan yat kat kum ki kenon an persya ya gini ki petrol pom hadin ba nilayo sibun ki komplain mo ha ka baidai bat kini ka jinglong jingman hakini ki petrol pom ki bahaslong bat kumjuru ki basabar slong Tekai kata kejinglong jiman kalong ba katkum kejingi jengi ki babun hi ki khna jengi ki bri jengi ki baterai hagini ki telpom ki yo ya ka salri barat kata kadi ka komplain ke bangi yo te hadin kata pada ngi suthu ba kani kala bo jingi sibun namar ngi kli ki ngong ba piyo kanu ki ong di hajar si banai te wala da ki trai si ar banai lai banai ru ki yo tan di hajar si banai te katkum ka jing suthu jengi pada hadin bangi wat pada Ia be kat kum kani ka labor wage nomor ba kani ka petroleum bat ka cement plant mo ka petroleum bat ka cement plant gidon ha ka concurrent list jong ka central act jong ka minimum wage ti halor jong ta pare ngi pe ngi ong ba to ngi lawan ni kendu ngi wan research ye kendu ikini ki pom beper ngi kendu iki betrai ru bat ikini ki manager hane ru tingi pen i yaki kat kum ka an tingi ong lada phimla ban polo ye kani ka central law jong kani ka minimum wages act kat kendai sepak sapupra tak pemut ba ada kim puluh ya kan ru at least puluh ya ka state law kan puluh ya ka anjong ka state government ru ye kat kum ki anjong ka state government pada hani wi ba kani gidon lagajong ka kategori kalong bakini ki on skill ki semi skill ki skill but ki highly skill tengi ba kat kum gejinga lenti jengi pada gidon pada gibre jengi ki blak tray la arpusnem ki blak dai ki highly skill haduk mentah kidang yo ya kata ketulok ndreu hajar te handa bangi khen katkum kan net katkum kan ni ka notification jong kan ni ka government jong ka sarkar kapan iban adu isitarik banai basau banai april hajar arpusan kan ni ka lami kan ni ka notification batmai katkum kan ni ka rate jong kini ki on skill kalong khatsan osi sanspa sa hui tiga telengan khen ha ka arpun driu si sanspa sa hui tingka kini ki on skill ni keren sotai ki on skill kabumut kala poi sa khatsau hajar dekat 1,000 tinggi kalkulit angta kan ada hadu mentah kindang yo ya katakan riu hajar ka bamut to ngi suthu ya kata ka regularize ka bamensua kan nu kara government kan ring ipet bitik ya kan ni ka date ka bamenta ipet be ya ka letters baik ka bamut ba lada kidang yo hadu mentah riu hajar ka bamut ba ngi suthu ba kumbah riu nyo hajar hi kila bam gini kan riu nyo hajar kila bam gini tan ngi nakalem jongi ka seng khanam pare kalong ba habang yai bekan tum kene ka an ikhamon ban sukar ni gal er iwan yai bekan kum kene ka an ban ekar marki ban pun iya ki ka bamut ba haba ka dei ka business ka bahe kam dei ka business ka boret kani kam dei ka business ka boret ka petrol kani ka petrol pom kam dei ka business ka boret jadi ongai ki ba pen hab ban siu bet kat kum ki kendon jo ka an namar ki company ki don laga jong company ak ti de ki yai run kat bat ka ak jong ka sarkar india run kat du bat ka ak jong ka sarkar jela sehingga sumun ong ni ba lada kimla ban polu ya kani ka rate ka batmai ka ba permi da state government ka bamut ba wandum up ba hadu ka por bakan poi ba kin sa intervene hi na po ka labor department ka sisin ba ki intervene na po labor department namar ba kani ka rate ka ba kiyo mata 2,000 kinumla su ban ong ba kinumla su ban ya kata ka livelihood yung ki kumno ka by school sei ka by waying sei ka livelihood ka jingnut yung ki ka baman kasi teh 2,000 mla su ban tengah ong ba lada pimla ban implement ya kan ni sakamamut ba what up ba hadu bakan de intervene ka labor ling ba ka labor code pada kan namar ka labor kadon na ka jong ka labor code tenda kelawan ka direction na ka labor code pada pihak baik ban pentrekam ya kan ni tatkum ka rate ka bangi i hane bat ka jingyo
kamut bang i kala yalat sebab pelat kala elat sebab pelat kalau bai march tank bai te deng na takadaw ngi sobon ong ba na kalian kram ngin follow up ya kani ngin pait bat ban khmi ba kani kan deiru ka kum ka khubor sikiwe kiwe gipom bana kalian jong kram kan sawan kat sikipala kipom gin sawan surprise visit bangin sele kata ka survey jongi bangin pait ba kisiu ne em kat kum kenika kategori skill hangde idon ki ba atrai license name sidrong pait ka gi hapa ka kategori yu ki bamyo ya kani ka notification ki bamyo ya kani ka notification jong government subahakin research na net फिर से यो एक के वेबसाइट लाइक dia ke website jong kani ke labor department फिर से yo ya kani ka kategori jong ki rate tinga kwa ba tim pentrekam ya kani khnang ba kini ki batrai kin mantri da kajing sutunat da kajing baham sim kan namar ha ka bakut hi la fin ai ka dor ke baret bun finum yo ahlu ya ginong tri ki babiang finum yo nong tri ki excellent workers ke bengyong finum yo fin ai ka nong ki ya kajing jeng siu baret kemut kimne asnam la kimne aslam tatang kanu kan ni katu kan ni benai ki lalai te lanu kin kala professional te kata ru gade gwe gajing e te la dapi ai pada gajing se go byang kemut ki ne aslam hang ni kemut ki kala professional kan te gajing kala professional kemut bakas state hi karen kam kumi kita gi professional worker ka state karen kam gi professional workers te la dangi ru ngin ne business sai kumi kini tangmut ngilala bang khot igru jong namar ba kila nang krim kila nang tebet pi kan ya gasnam te la ka jing se ura kam byang kinum ne aslam kan tengi mekran tanya kata kajing profesional ngin ring ni mara ru hni ka livelihood kan kat kum ka fundamental rights kan te la dangi mara li hni ka fundamental rights kamut kani apoi sejingai te sim ya kani ba kiwe gi pom lu ki de ban follow kani bat ya tik kat kum ki skill kat kum ka yes numbers of yes bagi trai kini ki kena jongi lada gi trai ki badang sibanai ru ya dia kani ko on skill lada gi trai ki ba sistem ru ya ka kani ko on skill tapi thiso thu ne playo kani ka kategori les sang ni te pin sa thu ba ki don hai tengah kuat makin download ya kani kinyo ya kani ka kategori skill tang kata hai balada ka khnam kan follow up ya kani namare hani baro khoi kipom ki bengilawan ngila sim ki phone number jongki ngila yo ki phone number jongki bat ngin se follow up bat staff bat manager ngi sim phone number te langin se follow up lada kam trick kam te ngin se pat ngin se lek kuno ngin saya chunu kalanti ga don baik namar ba ka hi ya ka fundamental rights